Awas dengar joget. Buat tuan rumah sama Bapak Cim. Demen pancen di kurang pengalem wong sengit pancen di kurang pengangkit ayune karena cinta gantenge hati nerima. Mari buat Cibulet. Kejar batur sondol ala tapi kula wong lagi sukalan terima wong sejen melu kerugian apa enak keplena kader ga sondol sinyang. Oke buat tuan rumah semoga terhibur selalu. Kang Karlak yang punya eretan. Oke, terima kasih Kang Karlak. Kang Karlak yang punya proyek. Kang Karlak. Kang Karlak terus yang punya proyek. Ya rewel aja ngomong. Ning urusane wong badan dewek durung tentu ning persoalane batur melu-melu. Buat Kang Karlak yang punya proyek aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tentu ning persoalane batur melu-melu. Sebab cinta ora katoni mata Kang Karlak. Wong sejen melu kerugian apa enak plenak kader Kang Karlak sinyangka. Buat Kang Karlak yang punya proyek di eretan, buat rekan-rekan tuan rumah, para bos supir ditunggu sawerannya. Aja rewel aja ngomong ning urusane wong Kang Karlak badan dewek kedurung tentu ning persoalane batur melu-melu. Buat Kang Asmadi, Kang Agus yang dari Supra semoga tribun selalu. Aja rewel aja ngomong ning urusane wong badan dewek kedurung tentu ning persoalane batur melu-melu. Sebab cinta ora katoni mata wong loro sing bisa ngerasa kena bagian mangan karo segalanya. Wong demen umpama urin